alam si alang li kaning ye lasi non alang li si alama bangke jo la bangsa alam kaning ya hede ko non alam la bang akhe pan water list pen amian than ni puning ya hele rusa kimi selami putajir ding piglo kaning ye pini tumi alam sini li dak thik lo ning ya he mane pilo thik de lo une de lo alang li tum pulo je high court ar case ni tum high det tu high court case high det pulo de pisi don andala ke rusa kimi selam thik de lo isi alama ke nasi paro apaan itu ke water list pen amian than et pa water list pa chokchi puta langsung menit ning ye mati tanon ke ning ye thik de lo lata dak langsung se kitab ke ha dak hai council rules se lagi council rules ka kitab lo de rules 128 4A. In case of the electoral rolls first prepared under these rules shall be the first day of March 1950 and the period beginning on the first day of April 1947 and ending on the 31st day of December 1949 respectively. Pusiki puke. B. In case of every electoral roll subsequently prepared under these rules shall be the first day of March of the year in which it is prepared and the year immediately preceding that year respectively. Langso alam non apici buji lebo anjai katharta. Alang lika buji rarapan kethan le kaprek mati. Tadakito ke kaprek mati. Lasi alang li non alam nengya yedet lo. Lasi lahai ka do go be alang li kacubai alam lo. Si alang li kaningje. Lapen ke alang litum apaan hello nilitum ipukan tungke piniar ni antala tum pulo nitum ta autonomous state hang seta piniar ni memorandum ipak bak pilo mo deal tu deh autonomous state ke hang aputha JI kathar tu piniar ni anta ipak ta memorandum pipela te koson se alang li nitum ta autonomous state ke hang ipulo Kasi autonomous state ki hang kalau Delhi dah damai, ACC tu mason, governor long dah damai, home minister long dah damai, memorandum pidam nai. Langsung lama bangsi, neli gipugang tu. Lapen jai kathara bangke, EPSL se leader ke, lake alang li politics ke patu chain bangke, tuliram rong hang along pen 10 lakhs tu endam. Lagi piniar ni nelipan kali jai kathar tuliram apan counter ai social media long pilum mati counter hai na counter ai nasi lahai kapacarai alam lok si labang soa jai kathar abang ke kaningi nasi alang li lahai kapacarai alam abang ni dia nanya pun lapan 1969 alam tan ni itu 1969 alam APSL siatum Karbi Anglong lapan NCL sarapan autonomous state aputak nam traded lo bangke laken nili lagi pucat kali JI Qatar asar gura bahasa Qatar kitab kitok long tadu history ini Karbis of the Northeast pa history long ada kata lo lapan ke hala Mondol Singh be kitab kitok long tadu lapan ke hala kene baralong telang autobiography long tadu lapen EPSL si leader atum pura conference itu natum inut bahini nonta kereng atum tulang latum tanegi ate EPSL si leader atum Karbi Anglong lapen NCL sa ratapan government ban gudei ka cingki alam than thedet ye Karbi Anglong lapen NCL sa pan ki option along si biko Meghalaya atum ke bang amithang autonomous state longpo Mizo tum bang ke ing deng si pena malatung mang ke PSLC leader atum ahok verem pemalatung ke ciudun bublo puala ma bang ke kitab long sekitar history long sekitar lo lasi tura PSLC a conference sudan si Karbi Anglong lapan NCLs apan mang ke option long biko mani option mani kopilo Karbi Anglong lapan NCLs sa council pen session ci phasi putok session long ci parai tunai Meghalaya asar bang ke khasi garo jankiat ke bang direct ton masjid long pohe dak ke session long putot ciphat kinang palam hai session long ciparai nai lang salam mang chini nedet lo
Hala conference lo masih cini pin lo si baprang sing narpen baralong terang atum protes lo mati conference lo masih. Protes itu lam ke derong chat. Protes bensi api ke keten sang ma bang cicak. Bibi ling do pen darwin pak afandak dipu nang toy pu. Council fan convince ya fan. Itu lam ke derong chat lo. Api ke hala bang so ke mobile ta balang internet ta balang jat ta balang amat bang itu ke parlemen long ke bill pon tang lo ciparai tang lo ha long tang lo ani litum ke lang so ke phudin bidan na miyu tum bang ke ami thang atu war se damat long lo la pu hi bang ke congress tum ta skin du autonomous state ka badai apa haflong long meeting phalo ke karbiang long ensil sa congress lo kan asama congress joint meeting haflong long dulu asih halang sa mistake bang halang so nang ka betray party 1969 naningkan autonomous state putak nang ka betray APSL CC non jai kathar bang ke putot ka piring tu lain lo la jai kathar isi ki chok che bang ke asih lain lo ni tum kini nang tum media ang nolong kaning je gitu asih jai kathar ni tum clarification na chipina ko apologize na ko maaf nang tuana ko 69 naningkan kopi posin ni tum man karbiang long lapen ensus panang betrayed it lapen all tribal atum ka reject a political institution kopi posi alang lige lasinon hang rong ma so bang si alang lig clarification ang chipina pun bang lahal anil tum hintan unil tumai assistant secretary duduk alang litaningi Samis alam penta kali kenang shop ke kali hai kadu ko alam the bangke itum propaganda secretary in charge hindi adlo mati kita dak isi hindi aku kiit duntu lasom si kangtung thu lo ke damtang Karbiang Long Autonomous Council MEC election general election ahu alang participate dulu lake kadu ko beta chini remdet api alang election ke padu chok chi ku kining je butha alang remdet api election ke padu chok chi ku